یسدوی رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دریدن باش هادما پیشکش کرنا بلتنا دمجمیر یکا فرمو گرنتری سنوچا به هالکفتا یکمین سال وگرا داستان سحیلا و محمودیه سروک بازانی گودگو پشمرگین کردستانی دیروکا کنویا براوانی و خانه چماندنه تومار کرن لکان پادومیزیا پنابرن روژاوای کردستانی یکمین سال وگرا کاروانکی شهیدین لشکر روژ هاتا وجاندن سروک اوفیسا پیوندین دروای انجمن اجتماعی کردی سوریه را گهاند که او داخوازا سیستم فدرالی بو سوریه و جیبجی کرنا وید دستور سوریه نودا دکن دنباش به هالکفتا یکمین سال وگرا داستان سحیلا و محمودیه سروک بارزانی گودکو پشمرگین کردستانی دیروکا کنویا براوانی و خانه چماندن تومار کرن سروک مسعود بارزانی به هالکفتا یکمین سال روژا داستان مزن یا سحیلا و محمودیه پیامک دوه بلاف کرو تیده گود کو ایروب 26 اکتبر یکم سال روژا داستان مزن سحیلا و محمودیه کو تیده پشمرگین کردستانی دیروکا کنویا براوانی و خانه چماندن تومار کرن هروها سروک مسعود بارزانی دی پیام ده سپاسیا وان قهرمانان کرد کو داستان سحیلا و محمودیه بشبار بون سلاوش بو جان شهیدان شاند کو دوی داستان ده جان خواه پیشکشی گلون اجتماع کرن لأوفیسا دومیزیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یکمین سال وگرا شهید بونا کاروانکی جه لشکر روژ هاتا وجاندن ببونیا سال وگرا شهید بونا کاروانکی جه لشکر روژ کود 26 جوتما سال 2017 ده لعین عویس جان خواه فدای کردستان کرن رخصتنا روژ یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هماهنگیل گل مالباتن شهیدان لأوفیسا دومیز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا او بیرانین وجاند دما کوهزن عراقی و حشد شعبی روژا 26 جوتما سال 2017 ایریشی هرما کردستان کرن پشمرگین کردستان لعین عویس دستانک دیروکی تومار کرن و رندان کو دشمن خاکا کردستان داگیر بکا ده انجام او شهید دفاع البرآخ كرامت وشرف وناموس ملت كردا كريم ايرو بفضل سايستر شهيدا امكار بآرامي بجين چل گنده خواه چل باجار خواه چل جه کارو چسباندنا خواه هر یکی بآرامی دجین بفضل خوینا شهیدا لیبلی کیه اید بالشهید او پیشمرگه او پیشمرگه نابه مقدس برزانی نمر بابه نتوا کرد او بی پیشمرگه یه کاری خدمت اکل خواب تمامتی بکر برزانی نمر او بی گوتنا و هر دریده نابه کردستان بهات بس انجام بدین بردوامیه بدینا خباتو بربانیه جبو گهشتنا داخازت با شهیدا داخازت وان جدانینش داخازت تبای شهیدت رکرزگاریه دا ام گیان پاکی و شاد بیم گوره دا یه وان گل یه برزانی نمرو ککس جوان مرگو تبایا درسوشت ربازا نتوایتی داستان پرده سحیلاوج نافبرنا تانکین امراز گوتنا خو نچمینن بونا یک جبویرن هری مزند دیروکا کردی دا فرماندارین پشمرگرین کردستان دبیجن کول داستان سحیلا پیلان دجمنان هاتنش نافبرن ده روژا 26 ده 2017 ده هزن عراقی و حشد شعبی بالیکاریا چندین هزن نفخوی و در و ایریش آنین سر هرما کردستانی وکا فریق جمال ایمنکی سپاسالار انگو سروک ارکان هزا پیشمرگ کردستانی دبیجه مبست جه ایریش هزن عراقی و حشد شعبی نهشتنا قوارو کیان هرما کردستانی بو دخواستن جارکدن دهوکو سلیمانی و هولیر بخنه بندست خود و تشتک بناوی کردستان نمینه فريق جمال ایمنکی گود کول داستان سحیلا هزن عراقی بحشد شعبی و دجا تیرور و فرقه 15 و 16 هزن جب جکرنا ارکن بلزو و چندین هزن دن کو جالی ایران و هاتبونا پرچک کرن لسحیلا حکوم کربونو دخواستن دریا سحیلا و در باسی کردستان ببنو تبایا نافچیان بخنه بندست خودا لی او پیلان لسر دست هزن پیشمرگین کردستان هاتا تیک شکاندن و پوچال کرن
سوپاسالارê hêza Pêşmerge Kurdistanê got jî ku dastana sihêla werçerxaneke dîrokî bû ji bo nifşên pêşerojê û kêmtir nebû ji dastanên berê yên ku li ser destê hêzên Pêşmerge Kurdistanê hatibûne tomarkirin. هەروەها جەمال ئێمنکی گوت و لە سحێلا و مەحمودیە پێشمەرگەیەن کوردستانی باوەریاوان بە سەرۆک بارزانی هەبوو ئامادە بوون ji بۆی پاراستنە خاکە کوردستانی جانێ خۆ بکنە قوربانی و بە قارەمانانە بەرەبانیکردن و نەهێشتن دژمن بۆ یەک بۆستێ پێش دەوەرێ وژێ ئالی خۆڤەلیوە بەهجەت تەیمز ئەندامێ فەرماندەیە زەیرەبانیک و بەشداری دوێ داستانە مەزن دەکرد بوو ڕاگەهاند کو پیلانە نێرên Kurdistanê gehiştin bû bi xala pêşa bûrê û kongreyekî rojnamevanî li dar bixin da ku bêjin ku dihok û zaxo kontrol kirin lê serok Barzanî biryar da şerêman û nemanê bikin û pîlan têk şikandin. Herwiha Lîwa Behcet got ku di dastana Sihêla û Mehmudiyê de biryar hate dan ku divê em bi serbilindî vegerine malên xwe û yan jî divê em canê xwe bikine fîda û rê nedin ku dijmin xaka Kurdistanê de gîr bike دا زانین کو دوێ داستانê da pêşmergeyên Kurdistanê bêhtir jê bîst pakrewanî danî bedel bendî lîwayê yekê leşkerê roj yan Rojavayê Kurdistanê got ku eger dastana Sihêla nehat ba tomarkirin nehatî ştek bi navê Kurdistanê nebû lê dastana Sihêla serok Barzanî biryara man û nemanê de هەروەها بەندی گوت ji ber ku Sihêla ji rûyê cografî ve şwênekî stratîjî û aborî û siyasî û leşkeriye تەبایە هێزن نێرên Kurdistanê çavêwan li ser wê navçeyê bû pîlaneke herêmî û navdewletî hebû ku qewareya herêma Kurdistanê ji nav bibin lê pêşmergeyên Kurdistanê xewn û pîlanên nêyaran li Sihêla ji nav birin. Babekir Zêbarî Supsalarê berê yê hêzên Iraqî derbarê berevaniya pêşmergeyên Kurdistanê di ber xaka Kurdistanê de got ku داستانە پردێ و سحێلا بوونە سەدەما وێ چەندێک و جارەکە دن دژمنێن کوردستانê nikaribin لە هەمبەر پێشمەرگەیên کوردستانê ڕاوەستن و داستانە پردێ و سحێلا تەبایە پیلانên دژمنێن کوردستانê ji nav birin û bi xakê spartin. Serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ragihand ku ew ê daxwaza sîstema federaliyê bû Sûriyê û cîbcîkirina wê di destûra Sûriyeya nû de bikin û eger bi cî nehat cî ya herî kêm divê mafê gelê Kurd yên netewî û siyasî di destûra nû ya Sûriyê de werebcî kirin. Serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ragihand ku ew ê daxwaza sîstema federaliyê bû Sûriyê û cîbcîkirina wê di destûra Sûriyeya nû de bikin. Dilê dwaneke taybet de Kamîran Haco, Serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê ragihand ku proseya nivîsandina destûra nû ya Sûriyê tanha bi şêweyekî fermî dest pê nekiriye, ango nehatiye nivîsandin, ji ber ku hîn jî prosa rastî astengiyan tê. Rejim û opozisyonê lîsteyên xwe pêşkêş kirine, şandiyê navdewletî Stêvan Demistora jî lîsteyeke wî heye, lê rejima Esed lîsteya Demistora qebûl nake. Haco amaja bûyekê kir ku hin mercên rejimê hene, ji wan mercan rejim daxwaza guhertina hin navên lîsteya Demistora dike. Derbazkirina hin kesayetên xwe li nava wê lîsteyê bike, da ku balansa komîteya destûrî bi aliyê xwe de bide. Herwiha rejim dibêje ku divê serokê komîteyê jî ji lîsteya wê be. Serbarî ku dibêje divê civînên komîteya nivîsandina destûrê li Sûriyê bin, ne li derveyî wê bin. Haco got jî ku ji ber van sedeman şandiyê navdewletî ji bo Sûriyê Stêvan Demistora xweşkar kişand. Derbarê rol û daxwazên Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di destûra Sûriyeya nû de Haco tekez kir ku nivîsandina destûra Sûriyê yek ji pênkavên herî giring e û eger mafê gelê Kurd tê de hata çesbandin ew yek wê qazanceka mezin be ji bo gelê Kurd li Sûriyê. Serokê Ofîsa Peywendiyên Derveya Encumena Niştimaniya Kurdî lê dwana xwe de eşkere kir ku ew daxwaza federaliyê ji bo Sûriyê di destûra nû de dikin û ew nizanin gelo ew yek dê werebcîkirin yan na. Li gorî Haco ew daxwaz bidîtinên hêzên navdewletî yên ku dosyeya Sûriyê birêvet bin girê daye. Serkirdeyê Kurd Kamîran Haco di berdewamiya gotina xwe de got ku em ê ji aliyê xwe ve hewla bicîkirina federaliyê bikin û eger bi cî nehat cî ya herî kêm divê mafê gelê Kurd yên netewî û siyasî di destûra nû ya Sûriyê de werebcîkirin. Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê biriya koalîsyona niştimaniya opozisyona Sûriyê wek pêk hateyeke serbixwe di nava desteya danûstandkar de di komîteya destûrî de beşdar dibe û hin kesayetên Kurd jî di nava lîsteya civaka sivîl û tîma rawêşkaran de hene.
لباجار قامشلو انجمن اجتماعی کردی سمینارک گفتگوی دنوارا هجمارک روشنبیر و کسایت سربخودا لدار خست به بشداریا محسن طاهر برپرس انجمن خوجهی انکسی عبدالصمد خلافبرو اندام دسته سیاسی انکسی انجمن خوجهی تاخا کرنیش یا انجمن اجتماعی کردی لباجار قامشلو سمینارک گفتگوی دنوارا هجمارک روشنبیر و کسایت سربخودا دوه لدار خست د سمینارê de girngtirîn astengiyên li pêş karê enekesê û rola enekesê û karê wê hatin gengeşekirin û hin rexnên beşdaran jî li ser hebûn. Ji aliyê serkirdeyên enekesê yên beşdar di semînarê de bersiva wan hat dayîn. Şopînerên me hêja berî ku em biltena demjimêr yek bi dawî bînin dubare em ê senûçeyan bêne bîrawa. بالکفته یکمین سالوگرا داستان سهیل و محمودیه سروک برزانی گوت گو پشمرگه کردستانی دیروک کنویا براوانی و خانه چماندن تومار کرن لکامپا دومیزیا پنابرن روجاوای کردستانی یکمین سالوگرا کاروانکی شهیدین لشکر روج هاتا وجاندن سروک اوفیسا پیوندین دروای انکسی راگهاند کو او داخوازا سیستما فدرالی بو سوریه و جیبجی کرناوی دستورا سوریه انو دا دکن هر شاد و بختور من